собраны здесь, в одном месте хранения тел, таких много. Prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing terbunuh di Soledar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Januari 2023. Di setiap distrik Soledar, tempat-tempat telah diatur untuk menyimpan jenazah dan sisa-sisa pejuang Ukraina dan pejuang asing yang jumlahnya ratusan. Tampak dalam rekaman tumpukan mayat tentara Ukraina yang ditinggalkan oleh rekan mereka sendiri yang mundur. Dalam narasi unggahan disebutkan, jenazah itu dikumpulkan dan dipersiapkan untuk kemungkinan pemindahan. Dilaporkan bahwa ratusan militer Ukraina, termasuk tentara bayaran asing, ditangkap di dalam dan sekitar Soledar oleh para pejuang Wagner. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Kendati demikian, rekaman ini telah dibanjiri beragam komentar dari warganet. Пока не будут собраны здесь, в одном месте хранения тел, таких много. По городу много, тела до сих пор собирают. Их сотни и сотни. Тела все застыли в тех позах, в которых они погибли. Пусковая шахта рудника номер 1 в городе Соледар. Как вы видите, пусковая шахта разрушена. Вот стену вы можете видеть, осколков нет. Взрыв был изнутри. Украинские военные отступают и, зная, что внизу прячутся их товарищи, взрывали сами лифты, пусковые механизмы. Прилеты громкие, близко. Работают минометчики ВСУ. Пока не будут собраны здесь, в одном месте хранения тел, таких много. По городу много, тела до сих пор собирают. Их сотни и сотни. Тела все застыли в тех позах, в которых они погибли. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.